Mormon je dobio sve zapise koji su se prenosili kroz godine, uključujući i velike i male Nefijeve ploče. Mormon je sažeo velike ploče. Taj je sažetak sve od knjige Mosijine do 4. Nefija. Duh je nadahnuo Mormona da u svoju kompilaciju uključi i male ploče. Taj sažetak sačinjava sve od 1. Nefija do Omnija. Mormon je pisao kralju Benjaminu. Benjamin je vodio svoju vojsku u obrani od napada Lamanaca. Također je štitio svoj narod od napada lažnih proroka. Zbog njegovih su djela Nefici uživali u miru i blagostanju.